Ukhozi FM. Balaleli emakhaya igama ngiyanclode DZ and welcome to the show. Ikhaya lamaciko ke khona lapha kubayethe 107.6 FM and today on the show we have the one and only the natural. Awubabingelele mfowethu abalaleli emakhaya. Okay, salibonani ngo the natural lo okhulumayo. Udlikidlika izimdlodlana amadladla endleni yasedla lapha udlula manje eqoqamela eqandana qamqeqile eqamela qansi umqansi qone maqaqo ngene uqaqa bathi qhanqa bevunyana. Phansi etoilet ephuma khona ngicaba umfulu ugwa inqonda kochini ukuthi amachishana mthathweni sathatha umagatsha khona nyoni mthatha ehlala lapho. Jaha. Alright. Ngithanda ukuthi nilami mbingelele bonke abantu ngendlela enhle. Igama ngo the natural lingakhohlwa. Nguzwile ke company ubhizi ngamadliki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 d
shaya hayi izinto ezikhona zivda amabala khona amabala khona Yeah. hayi sizathi ke ngelinye ilanga ukusihlalele phansi usibhalele sibone sibili maybe lathi singathi ukupractice lathi ke sithi kuya ukuthi ncam lathi sincengise ke kwezinye indawo ayizovela alright ke awusho ke laphana sesizwile ke ngawe the most parts of khona lapho endaweni ke eZimbabwe sesizwile kulo the natural laphana this that awutsho ke u the natural ngubani njalo uyenza ngani yena kahle kahle. Okay, the natural singatsho sithi yimi ibizo lami ngokuzalwa engaliphiwa ngumama uIkiyoko. Ikiyoko it means something precious. Isibongo sakumashasha. The natural is an actor, comedian. Actually, I'm an artist. You see, into ifola under art ngiyachuna but most times ngithanda ukwenza something like acting, comedy, and I do directing, but I can't say ukuthi ngu-director, but director laba bafuna uku-director. Laba badinga i-direction bona ngokwabo. Alright ke awusho mhlawumbe maybe because how the natural this with the natural that and suchile ukuthi uyi-comedian uyi-actor awusho maybe mhlawumbe kule midlalo ongabe siwaphathelana kiyo or maybe lapho wa-actor khona or lapho nje singadinga khona ukuthi sikubukele masikudinga. Okay, kwi-comedy nxa kuyuthi abantu badinga yakwanisa ukuyangidinga ku-TikTok ikho engcwele khona kakhulu the natural 116 and then i-acting bekule film semaningi sisayenza bari akho maningi kangako kodwa esikhona kathesi ku-YouTube ngiyathi amafufu kulo part 1 lo part 2 kwapha. Alright mnandi sibe abanxeba ngabukela khona bengakhola ngathi yalibazisa. So mawungasichazela ke ngamafishane ukuthi like kwenzakalani kulawo mafufu because ibala lethele elele lithi mafufu mbona andi lokuhambelana nje lamagondwane ngingazi nje isaga kuthiwa fela mafufu wathi kuhamba njani like kuleyo drama kuleyo film. Okay, drama lena is about ukuthi imfundiso yange ukuthi umuntu uyangathanda ukuthi engabona into ebesegijima sesiyafakaza ebantwini ekubeni engakabi lalo ulwazi lokuthi engalaso lesiqiniseko sophomu kuyafakaza and then igcine sokudala izinto ezingekho right igcine sokuphuma something like izidumbu yabona. So into encane yakwanisa ukuthi ibe into enkulu wena lokhu siyithatha sakudlala ngenxa yamawala nxa umuntu ungabi lamawala yabona ungathandi kuloko so ikho lapha kugcina abantu abaningi sebefela amafufu ngenxa yomuntu olamawala yabona thethe into engafuni yena so indaba ezingafuni wena ngefilm lana sithi zinjani ziyekele njani okufuna wena. Alright so awusho kumbe i-comedy i-horror i-action kuhamba njani lapho ama characters mhlawumbe mebakhona abantu asebenzisana labo njalo yashuta njani into ezinjalo. Lana kahle ngathi i-drama yebo ungathola ama jokes because i-comedy into ehlekisayo yakwanisa ukuthola ama jokes phakathi kwabana but yona hayi akusi comedy kahle yona liyana ethi amafufu hayi siya-actor sharp and then abantu engasebenzisana labo otshikiza then abanye kabaduma kangako but just nje kulabo abasakhulayo abantu abasavuka lapho
Alright. Shepard labo Akim abafana abancane nje kuphela most vele. Alright, since laphana kungu part 1 lo part 2, meaning to say ukuthi vele i series like ukuthi kulama ama parts alandelayo part 3 part 4 into ekhona sibili ama part alandelanayo. Actually mina ngumuntu lwana othanda ukusebenza labantu yabo. So ngingasizwa abantu ukuthi ba commenta besithi ndese into yakhona ibenzase ku part 3 abantu into yakhona bayithandanga ngikhathe khona. Kodwa ngiyeza abantu lokho benandi befuna ukunengi. Nyabe lokho enjani? Ngiqhubeka ngisiya phambili. But nje lawo yazi ukuthi 1000 ngoba kulenye indaba ekhona yokuthi vele wena uNdlovu yabo vele le mali yakhe, so wena ubuso expect ukuthi alike into zakho njani yena efuna imali yakho awayeboleka last week olokhu ungakayibhadali. Nayo into engavele ivele lilokwenu. Alokuyaka so kwakho lokuyaka. Kuyabe kungelani inzondo yakho mina cause ngiyakhangela ukuthi abantu abakhuluma kabi bangaki abakhuluma kahle bangaki. Yabo ungabona ukuthi abakhuluma kabi bebanengi which means into le ayikho right. Abakhuluma kahle bebanengi futhi yikho ubona khona ukuthi hayi ngone yenze njalo nga disappoint. Ngoba mina mangikhangeli especially wena onama comments I guess ilokhani ukuthi mhlawumbe maybe nxa singakubeka indlela leyani yokuthi mhlawumbe maybe abantu becommente kanje la kanje sikuthathe especially since kuyi series ekhulayo ukuthi alright sibone abantu lapha bathe kuhle o abantu ba comment like this like that, then bese sithatha khona lokho sesikusebenzisa ona ama episode abuyayo so that ukuthi singathi siyavuselela siyaphakamisa udaba lwangikhona. So awusho ke izinkingo osuhlangane lazo lapha cause hey ngiyazi ukuthi especially mhlawumbe maybe nxa uyiliqembe lizimele lodwa akhona ama challenges yabuhlane lawo maybe ushuta leyo film leyo series kungabe kuyiwapi? Vele ama challenges vele ayekeni vele amaningi kakhulu. Okunye vele kusebenzisa inkani vele yabo. Ikuforce. Kusebenzisa inkani into yakhona yakuyibona vele ngathi ayinjani. Ayifuni ukuthi ibe khona kodwa wena usunjani usebenzisa inkani yabona. Especially I can say ukuthi kuma actors ama female actors abaluhlupho kakhulu. Uyathola ukuthi umuntu wangikhona livumelene okay asihlanga nesikhathi esingaka ungayekeli wonke umuntu nxa sokufika ilanga khona umbhaleli iscript sakhe le role wamnika role so kumele lifike ilanga umuntu kasatholakala yabona i challenge yakuqala and then eyinye khona ukuthi vele amangamabi kulezinye izinto ukuthi yafisa ukuthi ngabe ziyaba khona vele nxa ungela lutho vele ungazi afford noma ungazikwazi vele so kumele usebenza yakho usebenza kukhona yabo into yankhona. Alright, so wena what is your motivation since kulalezi inkinga zonke ezabe zikhona like kukhona that source of energy or that source of motivation ozinikeza yona ngaphakathi nakwakho ikhona like role model okhayelelekiyo uthi alright mina maybe mhlawumbe ngi-inspire nguzibani ku-industry ku-actor or ku-film production industry wena kuyini like okukuvuselelayo ukuthi uvuke even though kulama challenges lawo uqhubeke day by day endembani like oyi-inspiration kuwe kuleyo industry? Honestly speaking mina ngathi kobulawayo umuntu vele ngilesifisa ukuthi vele ngumuntu engispire ngilesifisa ukuthi sibe nxa uthiwa uNkulunkulu uyavuma noma ngathiwa ngazuzana umuntu engafisa ukuthi nxe ngathola ukusebenzisana laye kumbe sengincedisile sama kumbe wangifundisa uMadlela la uMahlalela abantu abanjalo. Alright, ngifisa ukuthi nxe ngazithola lana and ngibelieve ukuthi nxa ngahlangana labantu abanjalo bathi lami page kumbe ngithi lami yam career ngakhuphuka eceleni nxa senhlangane labantu abafana lalabo yavuseleleka. So angifuni uqamba mangibe abantu engathi ngibukela kibo. Alright, then i-production team yakho laphana kuthiwa high capacity high capacity skills lapha. Alright, so mhlawumbe maybe like idila ngani yona kahle do you do la theater performances ukuthi la performa live on stage or li specialize only ngalawa shootwayo kuphela abukeleke kuma TV and the like? Into engayisho nge-high capacity skills idila ngezinto vele ezifuna i-camera. Alright, ukuthi lapha kumele kube le cameras either music video i-acting kuphela ukuthi ngabantwana ngabantu abadala ayela msebenzi kodwa yona idila ngezinto ezifuna i-editing vele. Alright, so yona iqale nini? Amangamabi
yona kudala yaqala into yakhe mina ukuthi sokule high capacity skills dala into yayiqalisa kudala vela mangamabi kodwa ngokuya kwesikhathi khona ukuthi vele ibizo langifana nqane ngakalokho zibhara because I high capacity skills ngeyami akulawa angilakuza ukuthi kulomunye umuntu uthi kula shares okule management ngala nxa uthiwa high capacity skills kumele ubekwazi ukuthi kulandela ibizo lithi the natural yona kuyiqala ngiqale ngo 2020 Alright 2020 high capacity skills ihlanganisa konke science okwe music yabara sengaya sengama nokuthi kancane Alright yes siyakuzwa Khwampana so far ama films or ama movies asekhona under high capacity skills iwapi iqiniso elihle kwasokulenye into leyambuya ngayandlimaza kakhulu ngangilenye ngangiyenza eyabantwana abancane okuthiwa The Chosen One ngalinyazwa ukuthi ngasemfelo iPhone ivondiyana yelo kwakule episode 1 2 3 alright episode yonke nga-upload and then ngathi senthengentsha episode 1 kangisamboni so kulo 2 lo 3 kuphela so i-challenge yangu khona kodwa asasekhona efonini yami anga-upload indawo kodwa alright so uyiqala kahle sokuqala kahle azivili inkinga zivili ngabantwana abantwana abancane la alright siyakuzwa ke Khwampana so mhlawumbe maybe ngabe khona office ukuthi abukelelisise maybe mhlawumbe ngama films or ngama drama lawa akhona atholakala kuphona kahle like awami ngisikhuluma sithi sokulamafufu part 1 then sokulo part 2 mhlawumbe maybe mfuna ukubukela mfuna ukuthi ngizilibazise laphana umlaleli ngawathola kuphi amafufu uyakwanisa uyayithola ku YouTube alright ngapho ngitype ngithi amafufu part 1 kumbe part 2 apho alright mhlawumbe maybe enye content engabi khona mhlawumbe ku Facebook Instagram TikTok lingabe lisebenzisa wapha amabizo okathi Facebook mina kangilayo alright ayikabi khona kuyi TikTok yikho lokhu but vele le amafufu ku TikTok anzange vele angapost even noma iclip vela alright so abalaleli bengasearcha nje ukuthi high capacity skills or amafufu part 1 amafufu part 2 bethu ukuzilibazisa ke Khwampana alright sima ungasichazela nje istory lesiyana ngoba nizwile lapha ukuthi uthe ukuhamba njani but mhlawumbe maybe nxa ungaphonga ukuthi khakha ngestoryline like ukuthi mhlawumbe maybe ku part 1 kulo jaho njani kwenzakalani kulo sisi or vele kumayelana ngani part 1 then lo part 2 usithi fahla okay part 1 khamba kanje kulo umvelo lami ku steering khonapho nya actor mphinde edit alright ngithi direct le amafufu i-steering laphana kukanje kulo chomi kuphathwana owabonakala evulele umuntu and then kwaba lo boys oyembonile umuntu kanjani evulala umuntu yena wasecabanga ukuthi ngibani umfazi weboss yakhe and then wagijima kunjalo watshela iboss yakhe because wayebone iZambia yenye umfazi weboss yakhe nale waswa tshela iboss masinyane ukuthi sokukanje ukuthi umfazi wakho sebulewe ngale ukanti kongasimfazi alright weboss liyanefileyo ulwana kwakumuntu owayebulewe umfazi weboss yakhe alright and then umvelo that umuntu okunguye wayebonakele siyafihla lo muntu waye esebenzela umfazi vele wayebasebenzela iboss yakhe ude alright sebenzela vele kumsebenzi wabo ukufihla izidumbu vele kuzenzakala into zokuganga sokhona apha phakathi and then wasebanjwa kanjani wasidwa semkhanda and then Davis sithi sefukuphindisela ikukubulala umnaka abani kaMvelo ngesizathu sokuthi ufuna ukuzisa umvelo ubuhlungu alright and then after lapho yena vele yakhe wayefuna ukuthi eqale bulala umfana eqede ngomvelo ebese eqcina ngamvelo wasethola ukuthi ekugcineni ukuthi washeshwa wathola ukuthi akusimfazi wakhe kaDavid alright so kusho ukuthi action movie phela lezi yakhala kule gazi liyachitheka something like that hayi kumele lami nje ngihlale ngiyibukele Khwampana so awusho maybe bakhona abaya befuna ukulibooka for maybe ama performances during umshado or ama events akhona mhlawumbe maybe lingabe le email address or maybe even phone number
lapha engalithintela khona besicela ukuthi mhlawumbe maybe lingayibiza xa kukhulekile. Okay, mina iphone number yami engitholakala kiyo ngathi ngu0788 40 3744 phinde futhi 0788 40 3744 izinamba zami lezo ngiyathola la ngavele ukuyifonela vele yatholakala 247. Kuhle kuhlale kuyi hello. Alright, siyabonga balaleli, thank you for tuning in to ikhaya lamaciko ke khona lapha kuba yethe 107.6 FM. Till next week, take care. Sharp.